Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Ninwan ra amangi hakerdob ying jongpi. Ka Jingdon Jong Kibreo ha West Khasi Hills District kibala pendep ya ka jingshim injektika yada COVID-19 hadu menta kalong hadu 1,000 ngot ha ka wat ka beningkong bat palat 1,000 kibala dep ya ka wat ka baar. Kumba kalong bat pau hadu mentahi kibabon kibreo kidang artatin ban shim ya kene ke injektika namar babon kibala persyang ban yalam bakla daki khubor lamler bat ki khubor hamsaya. Ha ka bayadei bat kane Kato kat ningut ki nong sensyar shnong, ki nong sensyar hima, bat ki doctors, kilami syakmat ban pensngo tho yagi pajba, bakim day ban bo yaga jing artatin, henrai ki day ban shim yaga nega injektika kum kawe ni gilat jingyada. Haga jingya keran bat kilat pathai khubor ki nong sensyar shnong bat ki nong sensyar hima, kila penpau daga baong, baga jing artatin jong ki breu kam day tang yaga nega injektika, henrai haki wei ki bentaru, kum ka jing shondur tep vote, Sean Adhar, bat kiway, namar bayo pajba layalam bakla takajing sngo. Ini nak kalian ki orang Basnong, hilai don bilai dap an ai ni vaksin, asin, idon bede ki dang yo dan tang sisil. Ini nak kalian ki pajba jungi kan snong ru ki la don bu ni ki laya. Sime ni ka vaksin, ni dang don bu ru ki bampat sime ni ka vaksin. Kadau gelong ba Kidon ki ba artatien sang keniga vaksin dan kiba penting mandala yo ini vaksin kesakta ya kejik kia kesakta lagu kejai kidon kiba batai la ni pen susu kla ha kata kurkom nrei ha kejing susu ko jonga kalong ba keni ke vaksin kalong ka dawai banyada na keniga jingpang covid nasi ha senam arjar arpo maresdang kene kelam kubet boro-boro ngilaya ting laya sir habidai bakne Jepang nomor beli bubun baki breu ki yap kamtam sir pareng bagi layo kene Jepang te ngilaya duai hublei le ba un play kala di ban bio ai duai banyada na kamta kene ka Jepang kubet tene menta bagi layo kene dawai ndai dang don bate ki breu ki bang ting ban sim ya kene ka vaksin. Tikene ki jing man sim kene vaksin kamdei ke batmai ndai gede ke bala judon na kapor chakpor. Habak sarkar kami ya kinu ki program ki batmai baro kisadon ki batin kisadon bade ki ban sim. Nakan mau kapor ba mangi kita vet pro. Yo tu katika nak beta banya dai tu ki jingpang yang tliu. Tiba buan le se nok dang jungi ngi tiang itu ndai Nyihapan sak penbor hakim hikai sak penbor hakim Basnong nyihapan sim ya ketu ketika tinggal snow bakani ka jengai kani ka tika ka bamentaru ngakruman mangangai tu bahkan nyerap yang ini ki brio bang dula ban job penilak persa ya tu yang Jepang rada wan hakim jungi makan biang sa sisil kijing penting ki wan baik nak por sakpor habang sedang ya kinu perang saya akan mau por bang sedang ban pentrikam ya kani ka epic dan bun di bapatai ba Kamlong, mana yang sa unsawan untuk lain riau, buat kita. Dia kor mengila pentrik kasoka pentrik kami ini MHIS ka mo, nampak menyerap iki bapang di bestong. Kita orang Kamlong, nomor bola flexim ya ketukar ka, kalau kumba pankua banyo ya kejingpang, te kiong ngingem tre. Lain dalam rek por bagi don pleng kejingpang di bestong padeng si Korea banyo ya ketukar ka, nampak banyo menyerap, nampak badawai kepada sin bakunda terta. Tapi dia pun ada haru, por bola sultan ini ada bon bak beri kecil. Yang bola simbolu ada haru, kemudian yang usahawan beri tol lain real. Memang suatu espang tol lain real. Bon yang usahawan tol lain real. Nanti yang bahana mudi lada lasim ini kekat. Hana lada pidan lepas kana rusai, lada pidan sayo rusai, lada pidan besar rusatep, batum terter. Teki yang kimtre, deh hamba tu mata beren sugi skill bang jemputkan kesukai bang skill fair, bang hamba tu ni ada har, ban le baro mentang ni sem yang ni ada kan. Tinggal ni bagani ka vaksin, kami deh bagani ka COVID-19 ru, naso balik se hang ni sedang start kawan kau. Tentang kiba ti, mo te nrai sugi poski ngai ba. Kin haban sem hi kene vaksin nak daw ban yada ya kene ka jingpang jingstong tilada
Ada kibri kuntre lani kimsim begini vaksin kesepoi kepor ba lesi kindala don kam kesa semjing mong sahab lejmat hab lej thuat sini sta kunta kidan ki jakar menagini kidan ki khna jungi ki ba lej polis ba ki ong ma haba village college haban ra ya patu certificate ba ladap eye injection ani ladap eye vaccine adam ra ya patu kemudian ketu college ni university kanum sha ani kanum dia bandung sport ka college te nakalem tunga sa sing asma banong ba ni penslur ba baro kinong senong jungi ba kimdai bansa yalam bakla ha kitu kibri buju yalam bakla na ko sekbuat haman laki kap haman laki isu na ganta tangban penting besmi ya kibri jungi ni kumguja kibri pasti butsin isu embet na ta jingtien no jingtien jingtien besmi ba ka ni cucak penting baik na ko sekbuat nah ko kita cucak penting kita penting ini kinumpoi senu tengah semua kentu iki pajak jungi Mengendai misalnya dalam baklah kita, itu ini siapa yang kena vaksin, kum kalah jingeda yang IP, yang yang kesam, bat yang keimlang salah. Dia kena kesenam kepala dap, kesenam arah jarak kau, ngilelang a, ngin ong lanu, ngini ok kadwa injek. Dia kesorkar, lang ba kejingwat kiri ustad borok keputih, lala banlap ini injection, vaksin nak benta kena COVID kandai. Yang saya ngilai ban kemen, ngilai ban ai, dan ray kimi bun kijeng atatin. Kuwe kijeng atatin, kiong tip ulong numlong. Dan ray naka study hi, kaba ngila puli kami lawat penia, nakis lais pa sau pusan ngut kinong pang COVID. Ndala ana lais kata. Lalap ba pun rungut kiap idai ki badang injek tangsin nang ta pada ki bala injek arsin mdan bayap te ki bompat a injek pada lalap balai spa khat khandai te lai spa khandai bompat injek ki bi injek hisin ke long takat hunriu dekat ba ki bala injek berarsin dan bayap. Kini ke kedau ba kini ke injection kalong ke bayarap. Te kebor cung kini ke injek kalong ba lada injection la hibanyo ya ke jingpang. Tang ba kini ke jingpang kalong kalarit kebor. Kalong nokum kini ke injection kelung kung yang persit bat kuwe ladagi yo makna kejing tray to kejing panggarit te kalong kumbiu ro kejing pang la ban yo ya kejing pang wana lemje ndegi pajba ate kede bersutu ya kata ba lada yo makna long kabor jo kejing pang kala duda makham tam nda ha kene study baladap mdan bayap to ta kuwe pada kebagi ong kalak benon ka jing ka side effect mo te kanu ka dawa injek yagi kelung ro kadan ka jing pangsiat kandan te habayo injek te kaju ro ka jing pang nama gada kene ka injection nama galong ka foreign body ka burung ka met la bandon ka jing ta ya ka met te na ke experience ka jonga ha gini ki si benai ngalap bakidon hi ki baong badon kajing telot la sitiyo atayo mbang jasuk don kajing telot kajing thamet mdon syu ka jing khanja tenda ngal ai dawai ti ki klaman report syu nei tengai scam ba kini ki la jam kita ki side effect tegwe pada kidan ki rukom pensutu kajong ki breu ki ong ke kijing thok khala ki babi ki ong ba keni kelong ba sa arsenam kin sayap lut ki breu te mono ba study kita arsenam haba mentangi kini kilong ki bapun kulmar jing mut ki breu ta kewe pada ki dan ki boong ba kelong ya ka ban pendukun te kene ke pendukun te nadu ai polio du mta kimi ki sam saya kum kita dan rengel ai kat no polio kat no senam demdan pada kita ke bayok kun de kiyok bek de kum kita ke dan ki ham saya
Kidan pada kirukom ke ba kimi seni kiruniam kimi segi digitai. Kini kiruniam kidan katu ke digi guru ki ong udai tau ndrus pa ndru pun riu. Te hangahi ngaso bakam dan ji dai ke injection baton ndrus pa ndru pun riu. Bat nadu ke epic dan lagan fusnem ke epic. Kidan ki babatai dan ndrus pa ndru pun riu. Nang taw adhar dan ndrus pa ndru pun riu. Kisupan wan baik dan ndrus pa ndru pun riu. Te ngat ngai bakam dan ji dai nama lani kulit bahan ke Bible ndrus pa ndru pun riu long dak we gedur. Te kam dan ji dai banting tau ndrus pa ndru pun riu. Tak we ke badami dang sien ha ke ba kila don la da fi page ha ki media ki ong ke de ka right ke de ko hok ban ai ne banom ai. To kata ke de ki in right. Ten rai kum kinong song sunong ke bagi ban kit kli ya ke ing gasam ke mlang salang nadu arajar kat kendai ke bangiyo ya gani ter hadu arajar arfau mentalil arajar arfai kalawan sagane kasin ke baar ka sakon web ke baom rai ngimpat ngak pan soto katau kalong pa kan udan we rustad ba yi pa la lam da ke jingsngo kemur ke emotion wachus ngo Rai ya upriu simet ubala mudur ubala son punya udah pensiong nong rimi ki barok teko ki parasnong para tau boleh ngasim ni cek ketika kemengi orang swa nadu hendai ke por kita kena ayangi ketika nyang teliu pan mentagaladu sendang nang tagidon kiwi ro la don kini nadu ki kelung ni ai bisiki berkiwi kajing temu ke bakong san jong ketika kalong panyada nai sim de kumai pat ya fikla kajing ada ke kambana kajing penkot yang gerustan tin re hang ni ngadon lightly ladangi ciperkat aga dok ngis ngusip ting ba pang ba shit ba chitom bangi thrais ni kunun tai lano rangim pese hagajing mut jing perkat ladang ngimpat smutu ba kadau kalong ba ni susnap ya ba ong kiwai tele ta wei ong nai tika yo pin sadu kon yo pin ja kum de kum tai kum kita kum ni artin na ndai bendu no ai jing artin ngata nga sim kum ne wei sisin pa katnat ka koi ka thia ka perthai bra ka wei ong kata ka WHO World Health Organization ka batai ka seng bhalang ban pe ka koi ka thia kala pensluri gi breu ba tongin tuai banyo yo tika na benta oleh covid kat kendai lane coronavirus habang la tuai perkara jinglong mense tenda yo mentang intra isu takamut kata kecing long jongi kamedi isu buat kene ke jukum menta pila long gi bri wala chai pila long gi bri was ho tu ndrai la dangi len no ya ta ka bor tu ya ta jing sangi ong bata kumne kumtai kata kala dehi kapenta ba ngidai mangi uta ukso juban pensai giwe te baleng esim ngasai peji gi kelum kena ngasai ai dawai gi beri baro nang tang ngasai trair ku musim ya kendu gi babon tela tang perkat ya lade banganam ai la cia bangayo manga ngala leven yam ya ga imlang salang yu pa har gini gi nong rim perkat ha ko ki khon ki chong ka snong ka thau kham tam ka ne ka dong dikasih dong set ngi ke jong ni ki breu kim dai ki ba sisim keluar ki jeng tu perkat ndai tu pencong nong rim wei uta bayarap ya lade ong giru start blero ni rap yu dementa ladang idon ka jing tu kum ki para breu banarap i para mensim kordon tim i wat lada kini ki du khau yung li ai banarap kabakat notam kata-kata jong kato andai kapan pelimi kamen sim japi kata ketika lah kapamut kejinyata te tong ini snap ya nana kat pangi ima kepercay bu jing duai te lada fisngo berkata kadang kata fingampan bor reng omba yo lese hagawi gasngi ngin baben dala dir kapor kam don jing mentasyu te dagini gikin kentu ya fi ngin pasang ngang alak phak nadu benai me pe mentala mi la chan kut so benai chun
kamdan kena nojing kita kamdan kena tentang kita kita kasong kamet kejong pi tela da fis ngawat tin pha gi doktor ki batre ka koi ka khia bat ki ban ai tetika kinam ai kelumar pi tumbala pan bana la chai thor kat khobor khasi te pe li gitu la ki pom nang puler persang banwat nagi beri bayarap pi ban pens kau tu akan dikapang henreng on ketika ka tengah ka koi ka khia ka ai ka dai na ka banta ni da yang ai pi ada imlang salam barak mai kelum kena temen tentai